nhôm mà rồi chương khăn nó sam phân mặc ra mình chắc đang thấy nó sam phân mặc ra bay cái em đi nó sa sam kia ta chụp nông đó bắt gì ra chụp nông đó ta lấy từ hộp bài mà đấy ta bài nhôm để tranh hơi ý ban lui từ mình dịch bài ông mà chán ban lui 50,000 nghe 20,000 bù Còn 10,000 chọc chanh còn 70,000 mẹ quạt chọc chanh đi 70,000 nó cứ quạt tha quạt trắng ban tập phân năng bây giờ cứ năm cặp bẹt pro max cái tết năm cặp bẹt nó cứ ô thoại email bành há chọc uông này lấy đặt mà cả chọc đi hái pi này ti khối bắt được cái bẹt này mấy nhung hộ ban y quạt nè bạc cài mà té á dương từ ron nè bạc cài chu mà đó này mình đăng tha nơi mà đồng nắng là cái bạc cài nhâm chu gì kìa mà không vậy tới mà 130 phân mà ra đâu mà bây giờ nhung bây giờ nhà vậy nè mùi pi 3 4 5 6 7យ៉ាមកក្របនេះបងឲ្យ 10000 ចូលមកទៅពីបណ្ដោយតែខូចនឹងអត់ជួអត់ជួអើយឆ្ងាញ់អីឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់ដែរញ៉ាំ យីឆ្លៀតឆ្ងាញ់ទៀតតស៊ូបានប្រមាថមើល7 ផ្លែ 70000 នេះគឺជាឆ្នាំកាពះឆ្នាំកាពះនេះគេញ៉ាំបានចាប់ពីក្មេងអាយុ 6 ឆ្នាំឡើងតែមិនបាច់ឲ្យតែឈឺកាពះញ៉ាំអាហ្នឹងទេនេះថាអូនឯងរៀងចុកពោះឆ្អល់ពោះសិតតែញ៉ាំបានហើយហើយនេះរសជាតិវារៀងប្រហើជីងកាមតែឥឡូវបងមានកដោឲ្យក្នុងនេះមានអាវនេះអាវដូចបងពាក់ហ្នឹងហើយនឹងកាបូបស្ពាយយួរដៃហើយនឹងដបទឹកនេះដាក់ទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់បានយូរហើយនឹងឆ្នាំកាពះតែលើបងឲ្យណៃមួយណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំជូរនិងញ៉ាំហឹលគួរតែមាន Pro Max នៅតាមខ្លួនដោយសារ Pro Max គឺមានរសជាតិលក្ខណៈបែបជីងកាមប្រហើជាក់ញ៉ាំទៅត្រឹមតែ2នាទីធ្វើឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់កាពះហើយបាត់ការឈឺចុកឆ្អល់អួលណែនអីផ្សេងបាត់ភ្លាមតែម្ដងហើយ Pro Max គឺងាយស្រួលញ៉ាំទៅអត់ស្កាដណ្ដាតអីញ៉ាំទៅស្រួលខ្លួនមកឲ្យបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតាម Pharmacy ដែលនៅក្បែរបងប្អូនបំផុតតែម្ដង 70000 ត្រូវបោសកប៉ៅហើយដើរទៅផ្ទះវិញដោយសារតែអស់លុយមែនតើខ្ញុំអស់ពីខ្លួនតែលេងហើយខ្ញុំនឹងដ្រូជើងខ្លាំងនៅតាមខេត្តផ្សេងទៀតចង់ដឹងថាគាត់ពិតជាខ្លាំងដូចនៅខេត្តកំពង់ចាមមែនអត់